te pro la poi phun biang kan ni ka dei Redmi Note 10 Pro Max ka dei ne te pro fi ka phone full damage la ka dor ri ra te pro lapai hi te no pro ta ngan snai kan ni te ngan snang phun biang tipat kan ni te pro nambang ne sedang nak kamah te pro kini phone kini berkhaj ni ka Redmi Note 10 Pro Max kini kita berkhaj te sedang penat ini frame dengan kini orang nak dengan ada batemai ini batemai te sedang penat tiar ni penat lagi ni kita berkhaj ni ke folder dalam depan ni te penat tiar berkhaj ni sedang kamah bro ni batemai senam berkhaj tolong brand new thmai bi ke phone ta nombor dia ta sedang memang peluk bro phone ada pai kenta peluk bro ada pai kenta te phone perfect te peluk tak stumber glass ni mah te peluk bro tak stumber glass te phone telah itenat ai babriu perfect funda the phone ke touch su biang lut ada sedang te pelok bro kudu terekam nga biang nampiang te pelok bro kini ni tiar tujuh kini Poco X3 Pro ini tiar belum shoot te keniru umut cinta kani tambah mengenai kaju kolor tambah miok dah kaju kolor tengah cimbe cisat tambah cisat sulong dah pernah tang liu sentre buat fingerprints tambah mele ke biang lut pat perfect dah kemniru internet hi te pelora te kafun terlalong tip top te kulisi jarngu ipi te like subscribe share lang ke video jangan vlog kulisi pun